Auni yang ma bi amena Lipton de tobi komo were nyabala ne kumaka dadigi kele no ala doni mura nodu amena Lipton de wuli wa alni mura yerete shukono nanuna Lipton kay adamadi ma ko sebe sabula fenga na mandu ani soko madaya fefafe anga barada sigilen taka amena jili tiri kelen kala komi nya fo chuka mina neni mano muso koni ni wolo ke ka bandore kanga to ka fenga la modimi ode ba andeme ko sebe amena nana e kala na soro la ko kene de bibulu be sego kala nyama ko kene shine anfe na soro la ko mugu de bibulu o fana na akari abedi na ajadu komo ere nyabala chuka mina globle manji no e plaki tanto fambe to blikala ni fe wo boli do doni ndoro alete swalanga amese ka sigi takan kerefelala ina fo ne bina kefen to kala sisa ka soro ka ta sigi gazi yereka ale de bi kabako daga ami benefunti den fla nyokon faraka ani nemuru kunguru ami nemuru kumuni bishala ibi nemuru kumuni ko inke ka be yere sagoma sabula kangono na magobi nemuru kumuni fana na wasa ani nga se ka nogoya kumu ya ni bita dayeno o kayeno ko sebe angono flenima nemuru kumuni bishile nyuma ala amena sugaru kuyer banye flakala ne manga sugaru ku dansago sabula ale de mitola akadine katamaro miafe ale kadala ko sebe ni mana amanga barada datuga dala ka tobinyana miniti duru bonyango na ija ibe se ka temola ere otango nana ni bara nyene bolita ni afa kuma oyere nyabala chuga mina miniti tansira sade anga kefon kasa kulukulu le njila amena ke anga bolni konnana kuma oyere nyabala bolni konnana ne murukumuni doni bala ani lipito ere amba shu doni ndoro komi mbi delika fo chuga mina ni mana oyana neti blima mbayefe ne ba shwala doni ndoro ka singa bola Lipton dingele ere be se ka ni bara nyana bokuyi nga komi video de do oda to nye flata sino dingele ba barake komi nya fo chuga mina ne be ntaimi ni tamaro injoro ka inko sebe ode ba to ifanga be se ifanga be se ka faka boy yere ka an yere be bado mura manana mado mine doro itse ka fuide ki yere akan na nyine ka abonisa au bismillah.